Hello everyone, welcome back to Rwandan World channel representing Rwanda to the world, home of Rwandan goods and best for Rwanda and Rwandan. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku top 10 superstars, aba celebrities 10 basuye u Rwanda. So ni mu bihe bitandukanye no ku mpamvu zitandukanye. Hari abo ushobora kuba utaramenye, ariyo mpamvu tuba twabakuzaniye. Let's go. Ku mwanya wa 10 turahasanga Isi Speed, uzwi ku mazina ya Isi Speed nka Speed, the American biggest swimmer. Amazina ye bamwita Darren Johnson Watkins Jr. Umuswimmer wa mbere, navuga ko ari mu ba mbere worldwide, kuri Twitch no kuri YouTube viewership. Akaba ari umwana rwose ukiri mutoya wavutse mu 2005. Yasuye u Rwanda muri tour yari yateguye, yari yateguye tour yo kuzenguruka Afurika, ubwo yasuye u Rwanda mu ntangiriro za 2026. Akaba yarahagiye ibihe byiza cyane, aho yagiye gusura ingagi mu birunga, azenguruka Kigali, azenguruka Stade Amahoro n'izindi great moments yahavenze fan rwose mu Rwanda. Ku mwanya wa 9 turahasanga Mbere, the beast tennis player, umwe mu beza rwose ba tennis ku isi muri World Tennis Association y'abagore, aho yagize number 1 rankings muri 2004 ya Women Tennis Championship, like rankings zitangwa na Women Tennis Association. Akaba yararitayarinze muri 2020. Yasuye u Rwanda muri 2019, aho yari yiziye muri vacation rwose mu Kinigi. Yaje muri vacation ajya mu Kinigi, azenguruka ni Kigali muri places zimwe na zimwe. Tennis player w'Umurusiyakazi rwose wavutse muri 1987, akaba ari umwe mu beza muri tennis rwose bihe byose. Ku mwanya wa 8 turahasanga Keylor Navas, the world class goalkeeper, umwe mu beza rwose, mu bagardie beza bari kuri top. Umuntu umunya Costa Rica, wakiniye amakipe menshi akomeye harimo za Real Madrid, za PSG na equipe nationale ya Costa Rica birumvikana. Akaba yarasuye u Rwanda muri 2022, baje muri Visit Rwanda partnership hamwe na PSG, kuko icyo gihe niwe yakinaga nawe rwose. Akaba ari mu star babashije gusura igihugu cyacu cy'u Rwanda. Baje bari muri Visit Rwanda partnership, aho yazanye na bagenzi be, bamwe mu bo turi busange imbere aho ngaho ku yindi myanya iri imbere. Ku mwanya wa 7 turahasanga Sergio Ramos. Sergio Ramos, rwose most of us turamuzi. He is a football legend, n'umunya Espagne, wavutse muri 86. Umukabuhariwe rwose, umwe mu badefenseri beza, bamwe badashidikanya kuvuga ko ari mu beza babayeho rwose. Akaba yaratwaye Champions League nyinshi, ibikombe bya shampiyona hamwe na Real Madrid ndetse na PSG. Yakiniye n'ayandi makipe nka Sevilla. Yaje nawe mu Rwanda muri 2022 muri Visit Rwanda partnership hamwe na PSG, bajya gusura mu Kinigi. Umwe mu batarahishe rwose ko yaryohewe n'ibihe byiza yagiriye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.
ku mwanya wa gatandatu turahasanga uwo bita JJ Okocha, the football legend w'umunyanigeriya rwose wabicaga bigacika muri hagati ya 1990 na 2000. Umwe mu beza rwose wakiniye equipe nationale ya Nigeria igihe akinira na Paris Saint-Germain, wari mubi cyane ku bintu by'amadirible, benshi baramwibuka rwose. Nawe wasuye u Rwanda muri partnership ya Visit Rwanda hamwe na Paris Saint-Germain, aho yaje nk'umwe mu ba legend ba PSG, yohereje for just the completion of the partnership muri Visit Rwanda. Ku mwanya wa gatanu turahasanga David Luiz, kabuhariwe mu guconga ruhago, nawe rwose benshi ndumva nk'umuzi mu myaka yashize, umunyabrazil w'umuhanga cyane, wakiniye amakipe akomeye nka Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain. Ni umunyabrazil wavutse muri 1987, akaba yaraje mu Rwanda muri 2019 muri Visit Rwanda partnership hagati ya Arsenal na Visit Rwanda. Bakaba baraje muri vacation mu Rwanda boherejwe na Arsenal, ko mubizi Visit Rwanda igira partnership na Arsenal, nawe akaba ari mu basitari bakomeye rwose bageze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa kane turahasanga icyamamare muri Hollywood, umu-actor umwe mu beza rwose, Winston Duke, uzwi wamenyekanye cyane muri filime ya Black Panther nka Mboku. Akaba yaraje mu Rwanda mu 2022, aje mu gikorwa cyo kwita izina, akaba yarise izina ingagi, yayise Intarumikwa. Icyo gihe ni muri 2022. Umwe rwose watarahishe ko yishimiye iterambere na movement y'u Rwanda, akaba yaravuye mu Rwanda, we asabye n'ubwenegihugu, ubu akaba afite rwose nationalite y'u Rwanda. Ni umwe nawe mu bastar bakomeye cyane rwose, kuko Black Panther numva benshi muri twe twarayirebye cyane. Akaba nawe ari mu bastar bakomeye basuye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Kawhi Leonard, the biggest NBA superstar. Akaba ari umustar ukina muri shampiyona ya basket muri United States of America. Kawhi Leonard akaba ari umustar nawe ukomeye, akaba ari 2 times championship, NBA championship. Akaba yaraje mu Rwanda muri 2025, akaba yaraje muri Giants nk'umutumirwa muri Giants of Africa. Arayibuka Giants of Africa rwose yabereye mu Rwanda, imeze neza cyane hamwe na Masai Ujiri. Rero akaba Kawhi Leonard nawe ari umwe mu ba superstars baje mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turahasanga the biggest actress, Michelle Yeoh cyangwa Michelle Khan, the Chinese biggest superstar, actress mu mafilime menshi twarebye, harimo za Yes Madam yabaye released out muri 85, hakabamo za Magnificent Warriors yasohotse muri 87, hakabamo za Police Story 3, Super Cop yo muri 92. Akaba ari umwe mu
Chinese actress bamaze igihe muri industry kandi bafite big records kuko yatwaye za Academy Awards, za Golden Globe Award, yatwaye ibihembo byinshi cyane rwose. Akaba yaraje mu Rwanda muri 2025 aje mu gikorwa cyo kwita izina, aho yise izina ingagi yayise Rwogere. Nawe rwose akaba ari mu bastar bakomeye bamaze kugera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa mbere turahasanga the big one, Naomi Campbell. Naomi Campbell abenshi baramuzi rwose cyane, umustar, umwe mu banyamideli bakomeye worldwide, umu actress, akaba cultural innovator, akaba umu activist, umwe mu mazina akomeye rwose amaze kugera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba ari umumodo wavutse mu 1970, atangira career ye akiri muto cyane rwose ku myaka 8, ko yatangiye mu 1980. Akaba ari umu British model, akaba ari umwe mu bafite ama-record menshi nawe muri icyo gisate, kuko akaba ari niwe mwirabura kazi w'umugore wa mbere wagiye kuri model cover za Time and Vogue Trends. Akaba yarabaye umumodo rwose kuva kera, aho iyi career ubu tuvugana ayimazemo imyaka 48. Yaje mu Rwanda rero mu 2019, akaba nawe yaraje mu gikorwa cyo kwita izina rwose. Akaba ari one of the big names bamaze kugera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So thank you very much. This is the top 10 of today. Amazina manini rwose, amwe mu mazina manini, ariko si bo wenyine, kuko hopefully turaza kureleasinga episode ya 2, kuko hari n'ayandi mazina akomeye rwose amaze kugera mu Rwanda. Remember to subscribe, mukomeze mudushyigikire. Nawe waza kutwandikira muri comments umwe mu bastar rwose wumva bakomeye bamaze kugera mu Rwanda twaba tutavuzeho, kugira ngo tuzamugarukeho muri next episode. Thank you very much. Remember to subscribe. We love you all big time.